ukhona kule ndawo, ukhona kule ndawo, ukhona ngamandla akhe, ukhona ngomsa wakhe, ukhona ngenthando lwakhe, ukhona nensindiso yakhe, ukhona kule ndawo, ukhona kule ndawo, ukhona kule ndawo, ukhona kule ndawo, ukhona kule ndawo. Hallelujah to his name. Hallelujah to his name. KuJobe sahluko 3. Thank you bazalwane. Can take your seats. Jobe sahluko 3 verse 25 na 26 na Timothy wesibili sahluko 1 verse 7. Bese sifaka umuno kuSamuel wekucala sahluko 21. Jobe 3 25 26 Timothy wesibili sahluko 1 verse 7. Lokho bengikwesaba kakhulu sekungehlele. Lebengikwesabisa inyoka sekwenteke kimi. Angisena kuthula nekuphola nakuphumula. Angina kuphumula ngiphethwe kukhathateka kodwa. Timothy wekucala sahluko Timothy wesibili sahluko 1 verse 7. Ngoba uNkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodwa wasipha umoya wemandla neweluthando newekutekhuta. Ngoba uNkulunkulu akasiphanga umoya webugwala, kodwa wasipha. Kukhona la sipha kona uNkulunkulu. Pho wakuthathaphi? Lokho longaphiwanga uNkulunkulu. Waphiwa ngubani? Who gave you? LeJobe liBhayibheli lisitshela ngento lebeka solo ayesaba Jobe. Uthi lokho bengikwesaba kakhulu sekungehlele. Yes. Lamhla sitawukhuluma kanilolo okukhulu akusile sihloko nje, but ngiloku lamhla lesitakuncoba, dealing with what you feared the most. Kubhekana, Kwehlula, loku bewusolo ukwesaba. Kubhekana nako, loku bewusolo ukwesaba. Jobe siyathi ukuthi uNkulunkulu uletha ubufakazi ngaye uthi emhlabeni kude umuntu lo njengaye umsulwa. Indodza lemsulwa, he is blameless. Indodza lemesaba koNkulunkulu, he feared the Lord. Kepha Jobe beka nekwesaba. There was a certain fear that was controlling him. Jobe mawuvula lelisayidi lelinye lelikahle ngaye bekahle enda umnikelo ngebantwana bakhe abangcwelisa kuthi in case bonile uNkulunkulu abasulahlekelwa lizulu abangcwelisa.
but mawuguqula li page futhi ngaJobe sibona ukuthi Jobe kahle kahle lo mnikelo bekawenda. It was a sacrifice motivated by fear. Bekenda umnikelo losuka ekwesabeni. Bekesaba. Motivated by fear. Bekenda umnikelo ngekwesaba. Jobe kusho sibonga ngamkhanza ahledi. Lokunye makeva sibantwana bakhe basephathini ebusuku ahlale lilanga libone lishona. Angakhona ukudla Jobe. Ahlale ebusuku. Shaye bo 10, shaye bo 11. So lo hledi Jobe ngabe bantu abami kunjani? Ngabe banjani batawubuya ngeke bafe yini? Ababone bachamuka bese umix umnikelo. Baphinze bahambe ngathi bebathanza nje kuye emaphathini bantu abaJobe. So bamemela majamemela botsatsi wabo labathathu ba enjoy impela kancane kancane seyiphathi Jobe uhledi engabe ngeke yini bese benga the boundaries banyathele la ngakambele banyathele khona bese bayangishiya bayangifela ahlale Jobe abagadze baze babuye. It happened one night. Lobeka sola kwesaba kwamehlela. Wathi asehledi kwachamuka umuntu akusachamuka kubantwana kuchamuka umuntu. Uthi bantu abakho bathe nje basephathini. Praise God. Bafa bonke. Chamuka lomunye imfuyo yakho Jobe iphelile. Chamuka lomunye etsebendi takho sewuthi ke masa responda uthi lebe ngisolo ngikwesaba sekuze kwangikhanza khumbula Jobe bekamesaba uNkulunkulu but bekabuswa kwesaba lokuthide and lokho kwesaba ngathi bekuyiflag lebeyikhomba ukuthi ungakuphi kwamfuna kwaze kwayibona iflag la iphakanyiswe khona iflag yefear kwase Kwehlula khona. What are the effects of the spirit of fear? Mangabe kwesaba kunamiphi imihuzu kukwendisane kwesaba yini tindo logcina udenda longatibona mangabe unekwesaba kepha lamhla lekumele ukuthi uthole ingoluleko kuwe. Samuel wekuqala sahluko 21 verse 1 bese sizubela ku verse 10 siya ku 13. Davide wahamba waya ku Ahimeleki umpristi eNobi. Ahimeleki wathuthumela kakhulu nakahlangana naye wambuta wathi, uhambelani wedva? Awuhambi ngani nemuntu? Ngalona lelo langa Davide wabalekela Sawula waya ku Akhishi inkosi yaseGathi. Kodwa tinceku ta Akhishi takhuluma kuye tathi, akusuye Davide yini lona lo inkosi yalelive? Akusuye yini lona labehlabela ngaye nabagidza bathi, Sawula ubulele tinkhulungwane takhe, kodwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe. Davide wathatha lamavi wawafaka enhlitweni yakhe. Wamesaba kakhulu Akhishi inkosi yaseGathi. Ngako kwathi njalo nje nabalapho Davide atendise kutsha ngathi uyahlanya. Abevame kudvweba tivalo tesigodlo nemathe awavutisele esilevini sakhe. Yes. Verse 11 uthini? Kodwa tinceku ta Akhishi takhuluma kuye tathi, akusuye Davide yini lona lo inkosi yalelive? Akusuye yini lona labehlabela ngaye nabagidza bathi, Sawula ubulele tinkhulungwane takhe, kodwa Davide ubulele emashumi etinkhulungwane takhe. Yes, 12. Davide wathatha lamavi wawafaka enhlitweni yakhe.
Wamesaba kakhulu Akhishi inkosi yaseGathi. Yes. Niyabona kunakwesaba la kulendzaba. Kwekucala lokwendekako ema-effects kwesaba. 1, kwesaba kukuhambisa wethwana. Noma kwesaba kukwenda uthi khanze ngathi uwethwana. Usho njalo lo verse 1. Davide lo mpristi wabuta ukuthi yini uhambe wethwana. Kwesaba kukwenda uthi khanze uwethwana. Kwenda uve ngazuthi uwethwa kulesimo, uwethwa kulendzawo. Fear keeps you alone. Fear keeps you alone. Number 2, fear affects your identity. Bunguwe bakho buyaphazamiseka mase wesaba. Bunguwe bakho, you lose your identity. Nieva bathi akusuye yini Davide lo. Nieva ngathi sekune mixer la kusabonakala. Abasasho ukuthi nangu Davide but akusuye yini Davide lo. Uba nguwazi kane usekhona. Kuthiwa sasihlabela ngaye. Kuthi uncobe tinkulungwane. Uyabona usekhona but sewungwazi. Sekungathiwa hawu moslo muntu uke wenda naku. But ngenxa yefear, ngenxa yekwesaba uba ngumlando usekhona. Uba ngumlando usekhona. Uba ngumlando ukuthi hawu moslo muntu lo wake waba indvodza. Moslo muntu lo wake waba lijaha. Moslo muntu lo siyamata intombi, siyamata lijaha. Kwendekeni you lose your identity. Kwesaba. Kwesaba. Ngange ukuthi uma ngabe besingathi siyabonana empeleni uba yi sorry side ake ngisho njalo. Uba yi sorry side. Mangabe siyabonana sewembethe lengubo yekwesaba. Kuba nemehlo ebantu longafuni ahlangane nawe. Ngoba bakwati ungiloluhlobo lolwa but mase bakubona nyalo nawe uyadiva sewunemahloni, you carry shame. Uva ulihlazo, you lose your identity. Number 3, it affects your behavior. Verse 13, uthi 10 verse 13. Ngako kwakuthi njalo nje nalapho Davide atendise kube shangathi uyahlanya abevame kudweba tivalo. Dweba tivalo. Uyayibona ibehavior tesigodlo nemathe awavutisele esilevini sakhe. Awucabangele inyaka leyo. You don't behave well. You lose your senses. Awubi kahle. Awukhona nekuresponda kahle etimeni lokudo. Awukhona ukuresponda kahle etimeni lobhekene nato. Angibekuse nje ngalokuncane ngoba phela sikhuluma vele sila. Kuwe inkomishi ya 10 emalangeni but umemete ngathi kuwe yonke na indlu. You lose your senses. You lose your senses. Imoto ingawebheka kancane kube ngazuthi ipodoke yaphela yonke. You lose your senses. Fear. You lose your senses. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mangabe beyofunza anzi sonke siseclassini siyafunza umtsalo omncane. Wafunza emehlo akho nje mawuthi uyawavula ubona la ushe khona noma ushe kunye.
awuboni wonke lo 9/10 ubona lo 1 lomshile. Little mistakes become great. Ne response yakho yedlule lokuncane kuhlanekeleke. Fear kwesaba. Samuel 1 Kings chapter 19 because qala sahloko 19 verse 1 to verse 5. Makhosa qala sahloko 19 verse 1 to 5. Ema effects of the spirit of fear. Ubona ngani? Kukwentisani? Usala unani? Uphila unjani? Mawubanjwe ngumoya wekwesaba. Yes, read. Ahabi wafike wacocela Jezebeli konke lokwasekwendiwe ngo-Elijah nekuthi bonke baprofeti babhali babulawa kanjani ngenkemba. Jezebeli wathumela sithunywa ku-Elijah wathi, "Shangathi bonkulunkulu bangangibulala ngife, nangabe mina kusasa ngalesikhathi angikakwendi loku lokwende kulaba profeti." Elijah wasaba wabaleka kusinzisa impilo yakhe. Elijah wendani? Wasaba wabaleka. Wesaba. Elijah wesaba wabaleka. Ubalekiswa yini? Kusinzisa impilo yakhe. Ubalekiswa ngumfati. Uqoshwa umfati. Jezebel. Niyamkhumbula Elijah? Wathandaza kwehla umlilo. Kepha kwesaba kwamkhohliswa imithandazo lenemandla la endile. Niyamkhumbula Elijah? Wabulala abaprofeti babhala bang 450. Kepha kwachamuka umfati munye, hayi 450 webafati. Kusho ukuthi emandla emfati munye angetulu kwemandla emadvodza lang 450. Bazalwa uhleli nesilwane la. Yo. Bathi nje mandla labantu adzambisiwe uyabona. Abanjwe elizulu lamandla labantu laba. Banjelwe elizulu. 450 ufile didumbu. Kepha nje umfati wathumela le futhi akavelanga nekuvela. Akavelanga. Wathumela nje. Kepha Elijah wabaleka waze wadephula. Just by the word. Fear. Livi lathumela kwesaba. Amen bobabe. Uma nje kulo WhatsApp noma kule SMS yakho ungathola imessage lo star uphuma siyekudleni. Athi lo make ngeke lishona ukhona namhla. Angathi ungayidla indlela nje. Just a word. Wenda njalo Jezebel. Ngumprofeti umgcotsho wasomandla. Wakhokha live. Fear lamenda wabaleka. Kube ngikhuluma nawe nje lamhla. Nawe sematubaneni. Kune live lelifikile. You are running away. Liyachubeka lithini ke? Wathi kube efike eBerisheba kulaka Juda wayishiya lapho ingceku yakhe. Yena waqhubeka wahamba. Number 1, hayi access ye number 1 nginumber bani? Yeah. Kumbe labanye senginumber 10, labanye nginumber bani. But nje faka leyo nombolo lelandzelako kuwe. Lokulandzelako kwesaba kukwenta ushiye bantfu labe balusito kuwe itolo. Siyambona ushiya bani? Ushiya ingceku yakhe. Uyishiya khona lapho. Engabe becabanga ukuthi mase bayibamba ke yena ungabe usaba nenzaba nalabanye bantu. Mawuphethwe kwesaba, you don't care when you are paralyzed with fear. Nebantu labe bamgcoka in the journey of your life ubashiya endleleni. Number following.
Yena waqhubeka wahamba luhambo lwamthatha lilanga lonke aya ekhathi ehlane. wahamba langa lonke awuva ngisho uhamba kuthi sewuhambe ama-hour langanani. You lose your touch. Yes. Wendani ke liphuzu lelilandzelako la. Wefike wahlala phansi kwesihlahla semthanyelo. Wathandazela ukuthi asale asafela khona lapho. You pray prayer of fear instead of praying prayer of faith. Mawesaba uthandaza kwesaba esikhundleni sekuthi uthandaze kukholwa. Uthandaza kwesaba esikhundleni sekuthandaza kukholwa. Noma uya emithandazweni umikiswa kwesaba awumikiswa kukholwa. Noma uzila ngekwesaba awuzili at a point of faith, but you fast at the point of fear. Uthandaza ngekwesaba. Wafika phasi kwesihlahla semthanyelo. Wathandaza simakathe sekwenele sale uthatha kuphila kwami. Kude lengcono ngako kunabokhokho bami. Sewungalifaka nje lelo lekuthi ubese uyati compareisha nalabanye. Ubona labanye ukuthi bangcono kunawe. You begin to see that you are worthless, you are useless. Verse 5. Wendani verse 5. Wacambalala lapho ngaphansi kwesihlahla semthanyelo wadunywa buthongo walala. Point lelandzelako awulali endzaweni yakho. Kwesaba kungakhokha ekamelweni lakho. Angithi kwesaba sekukhokhile embhedzeni wakho. Kwesaba kukufaka umzaca usuke la uvama kulala khona. Kungakususa ngisho kusofa wakho la uvama kuhlala wena bekhona. Kwesaba nje kukufaka umzaca ungasahlali khona. Kwesaba kukhambisa ngetinyawo nemoto. Ngoba kwesaba uthi itawugicika. Mayithi shati icisha ishayisa ingomo bese uze uyabona ke. Sekuqalile. Wehle ushiye ugibele ikhumbi uhambe ngetinyawo. Fear, it deprives you of the gifts of God. Ngitsotsi kwesaba. Kuyakhuthuza. Kukulalisa ekamelweni longazange watakhela kulala kulo. Khanze sewutibuthe lapha. Fear. Kwesaba kungakulalisa sitting room ube unayo ibedroom. Kwesaba kungakulalisa phansi ngoba mawulele embhedzeni uva kwekhama. Kukulalisa phansi ecasini. Fear. Kukhona lokulandzelako. Masinyane ingilosi yafike yamthinta yakhuluma kuye yathi, "Vuka udle." Thank you. Ngathi uNkulunkulu ngamoya wakhe angakuthinza la sewulele khona. Ngathi angakuthinza la sewulele khona. Misplaced, displaced by fear. Fear displaces you, misplaces you. Kwesaba kuyakususa endzaweni yakho. By the way, lelinye liphuzu niyabona ukuthi kwesaba kungakulahlekisa nasemsebentini. Elijah was no longer fulfilling i-ministry yakhe yeprofeta. Ulele phasi esihlahla. Engabe ulele phasani nje wena lapha emoyeni wakho. What are you sleeping under right now? Inkonzo iministry yakhe Elijah yaswelakala asukile endzaweni yakhe Elijah acoshwa kwesaba. Uba ngibabe ngeligama when you are occupied by fear. When you are occupied by fear.
kuSamuel wekuqala 28 verse 4 na verse 7. Emafilisti abuthana ahamba ayawukamba eShunemi. Kwathi Sawula naye wabutha onke emabutho ema-Israyeli wayawukamba eGilbowa. Sawula wakhuluma etincekwini takhe wathi, "Ngifuneleni isangoma lesingumfati, kuze ngite uhamba ngiyewuva kuso." Verse 5 umfundzile sisa. Kwathi 5, yes. Kwathi Sawula nakabona impi yemafilisti wesaba Kwathi kakhulu. Sawule makabona impi wesaba kakhulu. Ligede lelinye lekwesaba ngulokubonako noma ngilokubonile. Yini lo ibone yendeka ekhaya? Yini lo ibone yendeka emndenini wakini? Kubo andi, kubo malume, kubo mzala, kubo gogo, kubo mkhulu, kubo babe, kubo maki, kubo tsatse wenu. Yini lo ibonile? Sawule wathi makabona emafilisti wesaba kakhulu. Khumbula, lebe ngikwesaba kakhulu sekungikhanzile. Lebe ngikwesaba kakhulu sekungikhanzile. Kuyendeka ubone emndenini, ubone ba divorce behlukana, bese uyesaba nawe sothi awu ngathi sekudakimi. Kuyendeka ubone isimo semnotho sinyakada, ubone balahlekelwa ngumsebenzi eceleni kwakho, bese uyacabanga ukuthi sekudakimi. Thank you Jesus. Kuyendeka ubone labanye bafeyila bese uthi awu nami ngifundza kuleso sikolo sekudakimi. Kulamalanga titsakamizwe ama-drugs abhokile. Kuyendeka lebe umbona uve ukuthi hey sekumthethe, bese nawe sowuhlala njengaJobe and make sacrifices ngoba uvaliphunga lakho. Lebe ngikwesaba kakhulu sengukhanza kusendlini ngami. Wase uyaconsulta nalo lelinye liphuzu lekwesaba, fear connects you to wrong counselors. Wathola beluleki labangasibo. Nyalo nje mangingakhuluma nje straight nani bazalwane, akusho ukuthi ngikhansela tonke tinkinga, onke ama challenges, but nje labanye benu ngiyade ukuthi kumbe bayathola kusitakala kuletinye tingceku lapha nalapha, but nje nami ngingabheka ukuthi mangabe kukhona lokuyi-challenge lethide, you come to me. But kwesaba kwenta ungeti kimi, uthole ama-counselors lamanye bese bakutshela ngamake bani, kuthi make bani ngiyamathi uyayisebenta lento. Bayatiwe, wrong counselors. Tindlebe takho tiba in tune with ema-counselors lamanye langasiwo. Beluleki labanye, beluleki labanye. Hayi babhokile nabo lapha, hayi babhokile. Bathi umfati wakho mahambile litawushona aboyile, indvodza yakho mayihambile litawushona ila. Hey lapha emaphepheni angibati bo bayadisho nje labantu benkosi. Hayi ba prophet bakhona nje balapha bathi le tinto bayatishaya. Business yakho ayiwile tawushona ivukile. Yeah. Wrong counselors, you easily get connected. Empeleni labe kakwenda Sawule waya kubantu bekababulele tinyanga tangoma watibulala njengekwemthetho waNkulunkulu, kepha ngalesikhathi esaba wabuyela emahlanteni akhe.
wabuyela emahlandeni akhe. Fear revives your false hopes. Emathemba akho ayitolo avuke mengetinyawo kube ngathi atakusebentela. Uyaqala uhlante esinyama, uyaqala ufuna ingadi yemboti lemhlophe. Fear. Hebrew 2 verse 14 na 15. Ngakho-ke njengoba bamfana babantu, naye-ke Jesu waba ngumuntu njengabo, kuze kuthi abhubhise Sathane labenemandla etiwe kufa, kuze akhulule bonke labo labathi ngesikhathi sonke sekuphila kwabo baboshelwa ebugcilini ngenxa yekwesaba kufa. Kunebantfu labe baboshelwe ebugcilini ngenxa yekwesaba kufa. Ngenxa yekwesaba kufa. Fear locks you down. Fear sets boundaries. Fear limits you. Mawesaba kufa. Kwesaba kukwenda wesabe kufa. Umoya wekwesaba wenda wesabe kufa. Wenda ucabange ngendzaba yekufa. Angisuhamba ngala. Nabani wahamba ngala washayeka phasi. Angisukuya kuleli khaya lela. Hayi. Leli khaya lela liyashayana le. Yeah. Le business le hayi ngeke ngiyikhone. Ndakuwa nabani wawa. If fear ine records. And if fear wants to enlist you, kulo luhla lwebantfu lebayekelise tintfo yabenta babatitfohlongwane babatigcila kwesaba. Kube kunemlonga abhabhalala Nkosi yami. Yini nje lena? Nginike nalibhakede nali. Nginike nalibhakede. Oh buya Sincomo, very good but ngizokunyathela vele but ngeke ngivale. Ngizokunyathela mawulele phansi kepha. Kwesaba, thank you very much. Kwesaba lithi kunebantfu kwesaba kufa bekubekela ibhutsi enzanyeni yabo. Each day yavuka cabanga ukuthi ngikula ngidawuthi ngiyakhona ngife angisukuya kuphi. Athi uvuka ufuna kuthatha imoto yakhe kwesaba ukuthi awuyenzawo. Athi uyasukuma kuleli viki kule nyanga le business ngiyibonile mina ukuthi tinkuku taramthuthu vele tiyahamba kwesaba wena ke ngeke. Wena ngeke. Lo munye eve ukuthi hayi khona mani ngingaba indodza ngingaba ngumfati ngingathathwa kwesabe ukuthi uyamkhumbula anti wakho wabuya uyapi. Fear keeps you limited. Fear yenda ungati committee ifune nje udlale mjika jo enjoye budlelwane nebantu but if fear it's ungaqali utibophele ungaqali. Takudla konke lo mfati wazi watibophela nje. Fear keeps you down. Uyahamba uyakwenda yonke imithandazo kwesaba sitha sethi akunenzaba thandaza but as long as utaba ngaphasi kwelibhuthe lami. You might be busy financing your fears now. Kungendeka ubhadalela kwesaba kwakho. Makabongwe Jesu lelithi live lenkosi ngekufa kwakhe walisusa libhuthe enzanyeni yebantu. Bantu bathola inkululeko labe bagcilatiwe bangasakhona kunyakata. Uyathi ngekwesaba ulahlekelwa nakudla lokuthandzako, ulahlekelwa tihlobo ngisho tinephathi tihlobo letinye tikhathi tivuma sewuyathi nje na bathagete mina. Bathagete mina. Bathagete mina.
well ba wrong mabenta njalo angithi bazalwane ba wrong but lo lokula kuwe what we must deal with is the fear. Why? Sephetho sami sithi ukunqoba kanjani kwesaba. How do you defeat fear? Exodus 2 verse 13 na 14. Ngakusasa wabuyela futhi wabavakashela. Wabona emadvodza lamabili emaHebheru alwa odva. Wakhuluma kulona kwakunguyena onile wathi, umshayelani lo muntu wakini longumHebheru. Lendvodza yaphendvula yathi, ngubani losakwente indvuna nemehluleli wetfu wena? Sewufuna kungibulala nami njengalomgibhithi lombulele idolo. Ngosi wetfuka wesaba kakhulu. Amangaliswa ukuthi kanzi lendzaba bese yatiwa. Yes. Indzaba bese yatiwa. Kuzokunqobe kwesaba. Name your fear. Shano ligama lakho. Lokwesaba lobhekene nako kusho. Name your fear. Ngesaba nako. Mos itolo la kulesahluko itolo mos ukhanze umgibhitha alwa nemjuda wasuka wambamba wamekhama wambulala. Ngakusasa ukhanza umgibhitha yes ukhanza umjuda ulwa nemjuda sewuphinze uyasonzela ufuna kuba lamula sewuthi lo munye wabo wena Mose sewuyatiwa siyadada itakho ligama lakho ligijime yonke lendzawo itolo kwathiwa caphelani Mose uyekhamana lo chamuka nje ngiyakubona ufuna kungenda ufuna kusenda lokhu lodume ngako kuthi wena uyekhamana ligama la Mose bese lihambe yonke indzawo kwathiwa mcaphele name your fear kusho kwesaba kwakho ngoba wakusho kwesaba kwakho ligama lalokwesaba kwakho liyawundiza yonke indzawo kwabe sekwentekani Mose makeva ukuthi sewuyatiwa wabaleka angabanjwa ngumuntu kude lalwa naye wenela kubona ukuthi sewuyatiwa wathi tinyawo ngethwale wabaleka. Indlela yekucosha kwesaba kwakho expose your fear. Shada ukuthi wesabani. Where has your fear locked you? Where has your fear grounded you? Kukunyathele kuphi kwesaba? Yini lena lo wesaba kuyenda up to now? Yini lesigcila longiso sona nyalo ngenxa yekwesaba? Ake sewuye eposini, usuyefika eposini ukhokha incwadi. Uziyayibuka le ncwadi, ngilena le ngathi ivama kuthwala tikwelede. Uyayivula ukhanza kuthiwa ukweleta 50,000 wetimbahla esitolo saka Edgar's. Ngiyabekisa kuthi ukweleta nibala uthi cabanga ukuthi mine timbahla ta 50,000 ngangathatha nini bese ke sewuyabuka lokuthi kepha le ncwadi iaddress ekubani ukhanza ukuthi le address it's wrong address akusiwe ngilokuthi nje beyiseposini lakho wathatha ngithi konke lokungena eboxini lakho kwakho. Ngicela kunitshela abazalwane fear is in a wrong address uma ngabe kude kakho akusiko kwakho. Nguthatha phi lokho? Nguthatha ngekuthi uNkulunkulu uthi la evini lakhe akasiphanga umoya wekwesaba.
mangabe kwesaba uthuthu uyakukhanza enhlitweni yakho uyakukhanza eboxini lakho, tell it wena awusiye wala, wrong address. Kwala kimi ngumoya wemandla, ngumoya weluthando, ngumoya wekwekhuteka, wekutekhuta. That is what I have. Oh, hallelujah to Jesus. Naku lokula kuwe. Akusiko mangabe lokwesaba bewusolo ukwethwele shana ukuthi uyathi sengulifte kakhulu. Katse ugibela mahala ungabhadali ngisho irent solo ngihlala nawe udla kudla kwamahala, katse solo ngikukhanyisela gas, katse solo ngikwembesa embhedzeni wami, katse solo ngena nawe etitolo, wena awusiye wami, wrong address, you don't belong here. Kimi kumele kuhlala umoya welithando, kunemoya kimi wekunqoba, kunemoya kimi wekutekhuta, hayi umoya wekwesaba. Hayi umoya wekwesaba. Lamuhla ngibuyele endzaweni yami. Mangabe kwesaba bese ngilalise sitting room, ngibuyele ekameni lami lamuhla. Mangabe kwesaba kunekudla bese ungafuni ngudle, ngindawo kudla lamuhla. Mangabe kwesaba bese ungakhele butha nalabanye bani, lamuhla ngibuyele endzaweni yami ngifuna kubakhulumisa. Wena kwesaba, you don't belong here. I don't overcome by fear, but I overcome by faith. Angincobi ngekwenyanya abantu, ngincoba ngekubathanza abantu. Ngicela sisukume. Thank you, Jesus. Mangabe awukhona kubhala uhledi phasi noma umile, ngicela nalibasket. Mangabe awukhona ukubhala umile, ngifuna ubhale naku lamhla. Thank you. Write down the name of your fear. Bhala ligama lalokwesaba lebese kuthola indzawo la kuwe. Name your fear. Name your fear. Anxiety kwesaba loku kuwe, but ngentfo lesengakendeki. It's fear of the future. Anxiety kwesaba lokuthi, what if this happens? But it has not happened. Ithi uma loku kungahle kwendeke, uma sekwendeka kanjena, bese uresponda ngathi sekwendekile. 2. Depression. Depression kwesaba lo senako about what happened to you. It's the pain of the past. It's the incidents of the past. Tintfo letiketendeka itolo. Mangabe uba depressed, wesindwa ngumthwalo lo la kuwe, kepha tintfo letendeka itolo atikho lamuhla. But solo tiyaphila la kuwe. Lord Jesus. Lord Jesus, you are King here. You are Lord here. Lord Jesus, we have not just come so that we worship you, but we have come so that you minister to us. So that you minister to us. You are King over every fear. Fear of death. Fear of sickness. Fear of divorce. Fear of failure in business. Fear of failure in education. Fear of failure in relationships. Fear of failure in finances. Lord Jesus, would you minister to our fears as we give them names? As we give names to our fears.
will you minister to us? Let there be a transaction from your side to our side. Let there be transaction instead of. Let us enjoy the faith and the life and the love instead of all our fears. Till done, Jesus is Lord. We have the spirit of love. Let the spirit of love be in operation. Let the spirit of power be in operation. Thank you, Jesus. As we get rid of the spirit of fear. Oh, hallelujah to the name of the Lord. Mangabe sokubhalile lokho kwesaba kwakho naleli basket ngicela ulethele lo gama lekwesaba kwakho to this basket. Hallelujah. Mokhulu. Oh, Lord, I exchange my fear for faith. I exchange my fear for favor. I exchange my hate for love. Hallelujah. Lord, I exchange the name of my fear for the gift of love. Lord, I exchange my fear for favor. Lord, I exchange my fear for grace. Jesus. Jesus. Lord, I exchange my fear. Take my fear, Lord. Take my fear, Lord. Take this fear, Lord. Take this fear away. Take this fear away. Take this fear away. Take this burden of fear and give the blessing that makes the life to be light. What was heavy, let it be light. What was a curse, let it be a blessing. What was victory, let it be victory. Name your fear. Name your fear. Name your fear. Expose your fear. I'm exposing my fear. Instead of fear, I receive grace. Instead of fear, I receive love. Jesus. Jesus, take my fear, Lord. I surrender my fear to you. Oh, Jesus. Susa nembuthe lekwesaba Nkosi. Susa nembuthe lekwesaba emfanyeni. Remove this foot. Remove this fear. Remove this fear, Lord. Remove this fear, Lord. Remove this fear, Lord. Remove this fear, Lord. Set us free from this fear. It's not yours. It's not yours. It's not yours. It's not yours. Wrong address. Wrong address. It's not yours. Wrong address. Jesus, you are Lord. Let every fear be dispelled. Let every fear be buried. This is the funeral, the end of this fear. Lebe kusinyathela siyakunyathela namhla.
Fear, you are gone today. Fear, you are gone today. Njenga Moses atzabuke elibhantshi lamhla. Jesus is Lord. Fear, you have been exposed today. Ligama lakho selisakadiwe. Jesus. Makuhamba kwesaba, you establish your sons and daughters in peace. Makuhamba kwesaba, you establish your sons and daughters in love. Makuhamba kwesaba, you establish your sons and daughters in boldness. Makuhamba kwesaba, you establish your sons and daughters in health and wellness. Makuhamba kwesaba, you substituted it with prosperity. Oh Jesus, we thank you, Lord. Our faith in you is not in vain. Your faith is not in vain. Your expectation shall not be disappointed. Jesu uyinkosi. Kumethemba kwakho ngeke kujabhiswe. Kumethemba kwakho ngeke kujabhiswe. He is Lord. He rose from the dead. Lobe kwesabeka kakhulu wavuka wakushiya kufa Jesu. Waphunyuka esandleni sakho kufa. Lamuhla, it has no power over you. May you enjoy every gift that the Lord has given you. May you enjoy every favor that the Lord has shown upon you. Konke inkosi lebe ihlose ukuthi kube kwakho, ube kuko, uphile kuko. Vane bunanzi bakho. Oh yes, Jesus. And lobo bunanzi lobo bungende ube ne pride ukuthi uyakhona kepha bukwende uphakamise ligama lasimakaze. We thank you, Lord Jesus. Burdens have been lifted, blessings have been showered. Death has been stopped, dispelled, and diffused. Time bombs have been exploded. Jesus is Lord. You alone are Lord. You alone are Lord. Lord of peace, Lord of grace, Lord of abundance. Let it be according to you, good shepherd. Let it be. Akube naloku kubukeka kunjengawe Nkosi Jesu. Ekuhambeni ebutheni bendlela. And we want to celebrate this, what you are doing and what you have done. Ngalelo phimbo lonalo noma tandla. Let us make noise in the presence of the Lord. Yes, for he is faithful. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord.